Pralok hani por ko abun tip chapi warau em ka hausi ko he bha hewa ka fast full house la poi hado chipau lak tengka tasnya bah up ya jing batai nga hado kul khnang wa yo che bha phi ka fet ko warau pun man daga chnong rumbai ha ka so ka santrik ubnai khat arus nem arajar ar phau san ni ka fet dau em ka hausi ko he bha ha ga met santrik hewa ka price pool da poi ko hado khan rulak san phau hajar tengka haga ni ga met santrik ubnai khat arus nem arjar ar phau san te yaga hausi dau em hado le tli ki full house yaga fast full house ka price da man go hado chphau lak tengka yaga skon full house one ka price da man go hado le lak tengka yaga third full house one ka price da man go hado chilak tengka ngalor kini le tli ki house dau em le saki corner ki jolly 5 ki top line ki center line ki bottom line ka majo man hi hewa ki nong job yakini ki line ki corner dau yo ki san san phau hajar tengka semen idor yong ka ticket house si hagni ga met san tarik to chi hajar tengka chikat te hachwa yong ni ka met san tarik ite to ha ka met so tarik dau em le ka house si te to ka price pool yong ka dau poi ga hado ar lak tengka to haga ni ga met so tarik wan dau em art li house te to fast full house dau yo chilak tengka wa job ya ka skon full house dau yo ar persen hajar tengka kat wa ya ki line ki corner ki quick 7 dau yo ki khatsan hajar tengka semen idor yong ka ticket house si haga ni ga met so tarik to ar spa tengka chikat tangwa la thet wan phi lekat to dau yo phi heidor san spa tengka don hi I thau pun man ya ni ko fet dai lang ka house si to ha Sapeng Madan Penriang Football Playground Rembai East Jentia Hill District ite mut ha ka chnong Rembai Tenalor tu house ki dau em le sak lucky draw pralok se bhai ya thet ya ticket lucky draw kam ka jing rap ya ka chnong Rembai ko ma ya ga yong I khnang wa yong man ka fet ko job ko lai bai lai ran ti to blai kan rat kor khu ya phi kinong thet le yong man phi ko job em bha mo pralok